Akka mooltan jirtu Oromootii akkam bareedduu asirra dhaabatanii isin ilaalan. Girmaan kun bakka hundatti na rakkisa beektu gaafa Abiyyiif Lammaan dhufan konvenshin seentaritti ani jiimii jira warri biraan irraa fudhatee daddafii nu dhaqqabi jedhee achii fiigee bahee uffata jijjiiradhee abbaa gadaa ta'ee eebbisee iftuun as jirti warri bakka qabatanii akkanatti bakka fuulduraa san an taa'ee jennaani nama tokko maqaa isaa hin beeytanii namni gaafsan waa hunda oliin dhawwarallee Daani'el Kibret dhufee ይቅርታ አባቴ ለጳጳሶች ነው እዚህ አይቀመጡም ና እንጂ አይ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢመጡ አባገዳ አይነሳም እንጂ እኔ ያጭወታል ረቢ እንግለኒ ሃገው አከነት ወላ ገረንጀኒ warra du'aaf sabbarre jiraanne har'a wal agarre kun fedhii rabbiiti waan inni fedhe malee wanni ta'u hin jiru tarii jara kana lamaa gaafa isaan qabaman sanii yaadattu guyyaa dukkanaa guyyaa Hacaaluu itti dhabne isa wajjiin oduun galaafatamin hafuun isaanii fedhii rabbiiti. hidhamuu isaanillee rabbumatu sababaa godhee achi isaan tursiise har'a jiraatanii achi bayanii dhufanii haala kanaan wal arguu dhugumatti rabbiin galanni haa ga'u. Jarri kun akka irraa hubadhutti mana hidhaatuun turre waan yuunivarsiitii wayii keessa turanii baannatti fakkaata. qaamalleen qalbilleen waan dur caalaa bilchaatanii as nuu bahan imala isaanii imala galatoomaa jedhanii moggaasanii gaafa dhufan immoo waa lamaaf dhufnee jedhan tokko isin galateeffachuu lammata yaada keessan dhaga'uu tasadaffaa nutti himne Ameerikaa namni dhufu kiisii nu kaayaaf dhufaa arjooma sanillee Oromoon arjoomeef jedhee yaadamana yaada isaanillee dhageenye bakka deeman kana hunda Ameerikaa keessatti miidiyaa kanaan hordofaa turre waan isaan jedhanis waan uummanni kaasaa tures waan isin feetanii miti waan isin dhaga'uu feetanii miti waan isin dhaga'uu qabdan isinitti himnaa jedhan. Uummannis waan isaan dhaga'uu qaban itti himee jira. Kanaaf muuxannoo fudhatan kanaan tooftaa fi tarsiimoo gabbifatan kanaan warra waliin hojjetanii walitti deebi'anii wal fudhachiisanii fedhii uummata keenyaa gaafii uummata keenyaa bal'aa deebisuu irratti akka hojjetan amaanaa uummanni itti kennatee jira. Rabbi isaan gargaaru amaanaa kana ba'uuf. Uummata keenya immoo waan jedhuun qaba. Bakka jiru Oromoo uummanni miliyoona 50-60 jaarmaya siyaasaa deemee lamatti gale. Abaa ofii kaafaa wada. Lachuu ilmaan keessan haadha abbaan ilmaan ofii gargar hin baasu ija saniin nu ilaala. Lachuu gargaara. Harka bitaatiif harka mirgaati ijaaramawanni kun warri mana tokko ijaaru citaa waliin saamu warra gammoojjii bu'ee mana ijaaruu muka muru jira warra baddaa maaxaa fi migira haamaa jiru jira mana tokko ijaaruuf kanaaf waan dandeenyen walitti bobba'uu miti ajandaa biraa godhachuuf miti gosummaa gandummaa amantiin amma achi uummanni Oromoo gargar hin ba'u warri kanaan deemtan dhaaba uummata keenyarraa
ummanni biyyaa barnootanis rakkoonis dammaqiin uummata kennaa bakka dursanii jiru. Jaarmaya Oromoo fakkaatu immoo ijaaruuf jarri waan mul'isaa jiru. Waan bara dheeraa bara dukkanaa san itti dadhabnisan carraa argatanii jaarmaya Oromoo fakkaatu ijaaruuf carratti jiru. Rabbi isaan haa milkeessu. Wanni biraa waanuma gabaabduu jedheen bu'aa namni dulloomee fi dubbiin hin gabaabsu naan jedha girmaan na laalaa jira. Dubartoota teenna galateeffachuu barbaada. Ameerikaa kana guutuu keessa deemanii qophii isaanii hunda warri bareechaa ture, warri kennaa ture, waan kennan san immoo dhaamsa wajjin bakka lama moo sadiitti kompiitara kennaniif argitanii. Kompiitara sayyoo kennaniif maal jedhan? Ka asiin duraa Jawaar fuutee bakka itti kennite si beeka. Bakka buufadhu jedhanii itti kennan. Jawaar illee gowwaa miti. Waa keessaa qicu malee kun kam itti kenna jedhee amanaan gara kiyya. Dhugaatti warri nu bareechu dubartoonni keenya qabsoo fuulduratti as baatanii wanni hojjetaa jirtan kun hedduu hamilee namaa kennaa. Biyya keessatti dubartoota maqaa dha'uu barbaadu qaba. Aadde Makiyyaa Maamiyyoo, Daraartuu Tulluu, Dooktar Ilillii Jamaal, Masarat Dhaabaa Kennee, haadha seenaa Kiyyaa Hacaaluu Kiyyaa jedhaan. Galatooma isin jenna. Bakka adda addaa jirraa, bakka fagoo addaan jirra malee waliin jirraa. Jarri kun gaafa hidhaman uffata boora uffattanii hidhamtanii itti deddeebitanii gaafataa warri turtan. Nullee gariin kenna beektu waliin argine malee hafuura olum quba qabna mana hidhaa keessattis dhaamsan. Jarri garuu itti qoosaa bayanii halkan cuukkoo nyaatan jedhaani. Hunda bira darbanii as gayanii dhumarratti fixadhe dhumarratti warri diisii magaalaa guddoo Ameerikaatti addunyaa dhiisanii Ameerikaa naanna'anii waliin ga'anii boodarra maa nutti dhufan jennee gungumaa turre. Waan akkan godhaniif beektu murtiin addunyaa diisitti taati chaabbaa nuu dhayaa hin gallaa jedhanii dhufanii chaabbaa dhayaa fi geegessa. Boceluu Fayyata waa'ee boceluu sadarkaan dhugaa gaggeeffamuuf deemu boceluu bilbilee sadarkaa naannoof deemaa jennaan inni keessa ta'eera mi'eessotaa jedhama namni baay'een mi'eessotaa jedhama akka beekan tikeeta sana jijjiiree otoo keessummaan dhufuu akkam godheen maadhaan bisee deemaa jedhee tikeeta isaa jijjiiree jiruutti argamee hamma qabu. Fayyata ከዚህ ቀጥሎ አጠር ያለ ንግግር የሚያደርጉልን አቶ ሳዲቅ ናቸው። ጋዜጠኛ ናቸው። ጋዜጠኛ ብዙ ሀተታ አያስፈልገውም። መጥተው በአጭር ጊዜ አጠር ያለ መልእክት እንዲያስተላልፍልን። አመሰግናለሁ። አካም ብዬ እንዳልጀምር ያው ብዙ መራመድ አልችልም። ቡታጅራ አካባቢ ያሉ ዘመዶቼ እንግዲህ ሲገበያዩ ያው ሲናገሩ እንግዲህ ቲኮ ቲኮ ቤካ ወዘብሪ መካ ይላሉ። ግማሹን በራሳቸው ቋንቋ ግማሹን በኦሮምኛ ትንሽ ትንሽ እንናገራለን። መመለሱ ግን ያስቸግራል ማለት ነው መሰለኝና ቡታጅራን ደግሞ እኛ ነው እንዳትሉ ቋንቋ ኦሮምኛ
በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ስለተገኘው። በመካከላችሁ ብዙ የትግል አጋሮቻችን እዚህ መካከላችን ላይ ይገኛሉ። ባለፉት 10 ዓመታቶች ውስጥ በተደረጉት ያላሰለሰ ጥረት ውስጥ ብዙ ተሳታፊዎች አሉ፣ ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎች አሉ። ከሁሉም በላይ ደግሞ እዚህ መካከላችሁ የሚገኙትን እንግዶቻችንን በመጀመሪያ አይረን ማን የማይሰበረው የማይበገረው ወንድሜ ልበለው በቀለ ገርባን እዚህ ከሱ አጠገብ በመቆሜ በጣም ደስተኛ ነኝ። ለሱ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ከጀዋር ጋር ብዙ አብረን ሰርተናል። ስለዚህ ያው ጀዋርም እንደዚሁ በማዕከላችን እዚህ በመገኘቱ ለሱም እንደዚሁ ደግሞ ሞቅ ያለ አቀባበል እንድታረጉ። እንግዲህ ይህ ትግል እውን እንዲሆንና ዛሬ እናንተም እዚህ እንድትሰባሰቡ ሁላችንም እዚህ እንድንገኝና ኢትዮጵያ ውስጥ ተሐድሷዊ ለውጥ እንዲመጣ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉ ሕይወታቸውን የሰጡ እስትንፋሳቸውን ሰጥተው የትግል እስትንፋስ እንዲቀጥል ወይም ደግሞ ቀጣዩ ትውልድ በነፃነት እንዲኖር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ የህይወት መስዋዕትነት የከፈሉ ከጥንቱ የኦሮሞ ትግል ጀምሮ እስከ ቄሮ ድረስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ መስዋዕትነት ለከፈሉ ሁሉ አንዴ ሞቅ ያለ ጭብጨባ እንድታደርጉላቸውና እንድትናስባቸው ይገባል። በመካከላችን ላይ ብዙ አብረውን የታገሉ ሰዎች አሉ ብዬ ነበረ። በተለይ ደግሞ መንግስት በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ላይ ያደረገውን ጣልቃ ገብነት በመቃወም ከፍተኛ ንቅናቄ ይደረግ ነበረ። በዛ ሰዓት እንግዲህ አብሮን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጉ ከነበሩት ሰዎች መካከል አንዱ ወንድማችን ጀውሃር መሐመድ ነው። ጀውሃርን የራሱ መጠሪያ ሰተነው ነበረ። ቅጽል ስም ወይም ደግሞ የሚስጥር ስም ነበረው። ያ የሚስጥር ስሙ ጌጡ ይባላል። ራሱም አያውቀውም። ከታሰረ በኋላ ነው እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያንን የጻፍኩት። ለትግላችንም ጌጡ ነው አሳልፏል። ጌጡ እንደገና በትግል ስም እዚህ ስለጠራው በጣም ደስተኛ ነኝ። የጀውሃር አስተዋጽኦዎች በጣም ብዙ ነበሩ። ትግሉን ከመደገፍ አንስቶ ስትራቴጂ የሆኑ ነገሮችን በመንደፍ ምክር በመስጠት እንደዚሁም ደግሞ በሰላማዊ ትግል ዙሪያ የሚደረጉ ነገሮችን ስልጠናን ጭምር በመስጠት ሌላ ቀርቶ ሚዲያ ላይ በመቅረብ በአጠቃላይ በድምፃችን ይሰማ ንቅናቄ ውስጥ ለነበሩት ልጆች በሙሉ ስልጠናን ጭምር በመስጠት በሚመስል መልኩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጎ ነበረ ማለት ነው። በተለይ በወቅቱ የነበረው አምባገነናዊ መንግስት ይጠቀምባቸው ከነበሩት ስልቶች አንዱ ወጣቱን ወደ አክራሪነት ወይም ደግሞ ወደ ጽንፈኝነት በመቀየርና በጎረቤት አካባቢ ያሉ ተሞክሮዎችን አገር ላይ እንዲተገብርና ከምዕራባውያን እርዳታ ለመቀበል ጽንፈኛ አለ፣ አክራሪ አለ ብሎ እርዳታ ለመቀበል ጥረት ያደረግ ስለነበረ ወንድማችን ጀውሃር መሐመድ ወይም ጌጡ እንግዲህ ወጣቱ በተቻለው መጠን ሰላማዊና ሰላማዊ የሆነ ትግልን አዳፕት እንዲያደርግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያደርግ የነበረ ነው። በሌላ አነጋገር ወጣቱ ራዲካላይዝ እንዳይሆን ዲራዲካላይዝ እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርግ የነበረ ነው። የመጀመሪያው ሰው ነው እንደውም ኢትዮጵያን ሙስሊምስ ሪፊውዚንግ ቱ ቢ ራዲካላይዝ የሚል አርቲክል በመጻፍ ያንን አርቲክል ጽፎ እንኳን በስሙ ፐብሊሽ እንዳይደረግ ማለት በስሙ ፐብሊሽ እንዳይደረግ ማለት ምንድነው? ሞር ቫልዩ እንዲኖረው በተለያየ መልኩ እንዲወጣ በማድረግ ከፍተኛ ስራዎችን ሲሰራ የነበረ ነውና ስለዚህ በዛ መልኩ እንግዲህ ያንን በዛ ፕሮሰስ ውስጥ የነበረ ቢሆንም በሚዲያ ላይ ሲነዛ የነበረውን ነገር ሁሉ የምታውቁት ነውና እንግዲህ ለዛ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጎ ነበር። የተለያዩ ስትራቴጂዎችን በመንደፍ ላቢ በማድረግ የውጭ ሰዎችን በማነጋገር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ሰዓታችሁን እዚህ ቦታ ላይ ብዙ አልወስድም፣ ወደ ማጠቃለያ ላይ እመጣለሁ። ምክንያቱም የሰዓት ነገር ይገባኛል ማለት ነው። እናንተ እዚህ የተሰባሰባችሁት የነገይቷን አዲሲቷን ኢትዮጵያ ለመገንባት ነው። አዲሲቷ ኢትዮጵያ ብለን ስንናገር ሁሉን አቀፍ የሆነች ኢትዮጵያ፣ ሁሉም ብሔረሰቦች፣ ሁሉም ብሔረሰቦች፣ ሁሉም ሃይማኖቶች በእኩልነት የሚታዩባት ኢትዮጵያን እውን አድርጎ ሁሉም የድርሻውን እንዲያገኝ ጥረት በማድረግ ነው እዚህ